Veronika, koja je u narodu poznata i kao čestoslavica, razgon, vetrovalj, bela boća i zmijin kuruz, voli suvo zemljište i raste u šumama na mestima gdje je drveće posečeno, pored živica i plotova, ispod žbunova u jarku, pored puta i na ivicama šuma. Stabljika joj je obrasla dlačicama i raste poleglo pri tlu, a listovi su sitni i nazubljeni po ivicama srebrnog odsjaja te prelaze u uspravne svetloplave do ljubičaste cvetne klasove. Omiljeni je dodatak čajevima za pročišćavanje krvi i zajedno sa svežim vrhovima koprive leče hronični ekcem. Veronika se preporučuje kod dosadnog staračkog svraba, slabe i osjetljive osobe dobro je podnose kao sredstvo za želudac jer je blagog dejstva, a potpomaže i varenje. Njome se također otklanja katar želuca i leči poremećaj rada crijeva. Razgon Veronika ima veličanstveno lekovito dejstvo kada je riječ o nervozi koja se javlja kao posljedica psihičke prenapregnutosti. Šolja čaja uveče pre spavanja svojim umirujućim dejstvom čini čuda. Ovaj čaj za smirenje preporučuje se ljudima koji mnogo umno rade. Oni čaj treba da piju pre spavanja. Pamćenje će se poboljšati i nestaće nesvestice. Veronika pomešana sa korenom celera otklanja slabost živaca i depresiju, a izuzetno povoljno deluje i kod žutice, peska u mokraći i kod bolova zglobova koji se javljaju kao posljedica reume i gihta. Kod hroničnog suvog katara, bronhija, razgon također čudesno deluje. Za pluća se koristi i mešavina istih delova plućnjaka, u narodu velikdanče, listovi podbela, bokvice i razgona. Čaj se zasladi sa malo meda ili biljke popare vrelom vodom u kojoj je rastopljen žuti šećer. Kod žutice i oboljenja jetre i slezine preporučuje se sljedeća čajna mešavina: 50 grama korena maslačka, 25 grama cvetova vodopije, odnosno cikorije, 25 grama lazarkinje i 50 grama razgona, to jest Veronike. Ove biljke dobro pomešati, na 1/4 litre vode uzeti puno malu kašiku i tokom dana piti gutljaj po 2 šolje nezaslađenog čaja. Razgon, koji se u starim knjigama o lekovitom bilju slavi kao vidarska ranarska biljka, preporučuje se kod zapaljenih i teško lečivih rana, naročito u blizini cevanice. Rane se najprije ispiraju čajem, kasnije se preko noći na ranu stavljaju oblozi natopljeni sveže poparenim razgonom, te se noga umota tako da bude utopljena. Oboleli od gihta i reume trebalo bi da pokušaju lečenje delotvornom tinkturom od razgona. Ona se s polja koristi za utrljavanje, a pije se po 15 kapi dnevno sa malo vode ili čaja. Svake godine izvesni period obavezno pijte čaj od sveže ubranog razgona. On ne samo da smanjuje zakrčenost krvnih sudova, nego ih i štiti od nje, a telo usred svoje moći da pročišćava krv ponovo čini gibkim. Sve što sam rekla bit će ispod videa napisano.
Za tinkturu, ako vas zanima kako se pravi, ostavite komentar pa ću da vam odgovorim. Za sad toliko, sve vas pozdravljam, želim vam dobro zdravlje.